So, ay ahanbagi podcast ya hujaba sige oina wahang matang hangaga hujake. Ngasi adum na ngasi masigi video sa click toraga changa aga yengi sige maram si karino. So, have you ever thought about this? So, ay na thamjani si marup sing adum na ngasi video sige yeng laba. Changa ba yeng laba. And then you are very most welcome ay most welcome. Kaya hari kanda that's just you are learning something. Nang karigumba khara dum tammi hai tare ko ki ponsi da karigum khara tammi karigum khara upgrade tawde ha basa masi sungkau kau bireno kana gum khara nang entertainment video singda kai hena matam thadai adubu adom ngasi ki video se just click tawrga di just adom si karigum khara tamdoro bane hai basi ma sungkau kau bireno. So welcome back everyone. So ai ngasi ki koi thamjarak du basi asuke mate kana gani point sing se ado ai thamjarak ngai mata ako introduction mata macha matang ai thamjaram ge ko. So, I am entertainment video sing the hen of focus peak or a some supi the habernati pijari ying haitare. Toigum swine hiding it sing hoi aduna hen a matampi veduma, Tokasu. Yamabadiam supungam to where so haitare says Masigumba canare have a color videosa, she clicked organ and yingisha, thus nang Karigum Karataming bagi eagerness to Madip Nangi Manu the lady have it. Other Masibu later de quay any hirama the tamba hobi any hirama the junction of the my pack Nabaki Machakamadu, Masigi hap of Naitare. Other Masiko Samak the auxiliary have Siani, Yajakadavani, Adu Yazasi, Adu Karigum Karatam say every times again. Labakasaki Odiva, situation the video sending me wakals lady. Shing Harbamatam, wakal say as a student amoina coaxing out Haitare. Video sim sibugadai like pajibugadai lebaki rang yausibugadai take two ga yaur busung ngam da bugumto aduna masiki situation sida ai ko yam ngawe haitare ai da nate koi hawgalagli ban ha kya ma hojik larik tamira tamjibra su gyan tadre haitare akoi numin masing yam selakle school suti tharakpa aduna akoi yum da kay haitare ne phone ma paraga dum leirabasina maram oira kanda ekoi se matam se asuki matik manghalakpa aduga loina tamba se sum lepsilakpa masina di ekoi ki tung kona imale baksi ki damakni haiba koi tung kona lakpa matam dadi ekoi na hasing asuki matik maning paktharaga chauthara ni haitare hantara ni haitare adana khangde kari haidono. So I think ngasi video se semjabagi maram se thamjage ai maroina ina khunba lairba haibati leite ngasi video se kari gumba na ha koi gi kari mukharatang punsida tammage aduga punsi para kari mukharat tamlaba matungda ai karigum thabak kharatang tawge ai sida para jamanu ka ko hapsal matungda gyan lsin leiba matungda karigum thabak ma tawge ai punsigi pandangi matang kharaj langi ko breakout punsigi pandangi matang da karigum ba hirama ma hekta to bi ai punsigi pandam matang sida tamsla pu matam da akoi punsigi matang da haitare karigum ba kharat tamage haiba miyoi singi haitare shatra singi da makta ai ngasi podcast se semjabani haiba pham thamjage. So I am not a perfect, I am not an expert, I am not a teacher. I am not haitosing to be memes not the haitare. Yam haitosing to be am kangaba memes not the haitare. Though you must soon I taze. But it has a risicano, just I was Masiki Bidosi, podcast, a shape of the research story. Panga hasn't be abanati, Pangasm by abanati, Adana research to womatum, the issue Sukimati Kanali, Masidanatana, I see Smina voice record lower recording to Orga, Tadopomatum, so I got a Sukimati confidence Wang Haitare. I need a Karang Pamchab Haitare. Adana Masiki Krung Savas later, Masida de yearning by yearning the Bamina, yearning Mamina, yearning the Bamina, yearning the Haitare. So mine sacre. Toyumusum Aina Kanagama, they advise people, Matam the D, turning the Bible later. Adana so say the people's opinion the labanina ai kaitare kudong sabang khakleina masi semjabagi. So that's my passion, that's my purpose for making why I am making this video. So welcome back everyone, and you are watching Mr. Kharang podcast series. Hariba podcast series is the voice of the people hariba themes da maru in the semjaba podcast series ni. So mayang kita ngasi pudron laksari ba aki topic aside life lessons second part ni. So numit mangani podcast si sungne Hoki Haitare. Yamna Fajana dum I video Semangre, Masigam. I am so excited. I will come to Tamsarangi. So Nasin the Lakadoriba Kanaga, Doriba topics na I could keep on Shigi Parakaradang, Mam Tamjaki Habani. Adana Fare, Ahoy, Honobatoxe. Hari bas de maruina ai thim hum da dilak ko point hum da lak chake toini aduga point hum sida ai khoi macha khaitarak pai tare macha kaitharak pa khara yaw matung da lak chake toini adoi maruina si taseng na koi na sing oiraga di nakana boy ma thambiyo kolom ma pai biyo aduga khoi na thamjari pa podcast da ngasai dagi ngangjari ba thamjari ba ina thamjara ka dro mayam si boy kolom da no toxin biyo hai tare gyan hena ta na bagi tamak da ai description da pitok charam ge madada fazana timeline pi da matung da ai masida sigi matam sida singang sigi topic ni ai dum thamjaram ge angtang check toraga yeng biyo hai ba pham suma thamjaram ge pare
So let's start. Hay natra akhoi life se unreturnable journey ni oja akhoi oja tanabir gi yamna fajaba akhoi gi wayam khakta isu tamjagi bene hay tare masigi kaino se lesson se life is unreturnable journey matang mapok ka hay se taseng na kan ai ju hoi matang mapok hay ba se thajade hay ba moksu nate ko hoi masigi thodok me am lai rai tare wari kya ma tagre aseng matok ki mong das anga hoi ke hay tare ne direct mawang makok to wi bu direct ningjing ba hay ba ngam khot pa mem yaw gre hoi sina si moi re mamagi mapok hay ba si taseng na kan da layer leitri ai su bel kai hay do noi ai yu ba khalon da su khang dre to wi gu masung hadak ki hay ba mapok sima da hay tare ai mathangi mapok pok ni du kai hay ba ngam dre aduna hiding is di hadak la iba oiragi ba gi ponsi hay ba ma phangjari ba si di amu hala ro hay ba masi machumaina samana na di amung hala ro hay ba aduna amuk hanjan banai da ba unreturnable journey ne chatliba journey se akoina lakador be panthung phamji kai do ba amuk hanjan ba hay ba du leite hay ba khras lange background da aduna amuk hana hanjalak loi da ba journey se di akoi kari gumba khara toromaga hay tare kari gumba khara tawram pa matung da akoi je si gi jai tare so sini thamjani ngi se life hay ba sigi matang da I poing han bista laksrage aduna let's do something guys life se unreturnable journey ni khanga ma matung da kem tog dra le ga di yara roi ba me da yara roi ko akoi na pam je hiram ni khang de na jaga ka any tawrong gi khanba bu er ga di just thamje aduna ne koi ponchi da pandam nei ta ba mina hotna chana ba hingba khotpa da lifestyle da schematic keno ka hay tare ne khenari je pandam leiba mi amaga aduna pandam leiba matam da ni ai se togde ade haibadu lakpa na kan da hingning bam ju pawe hay tare aduna pandam leiba mi sidi ke do ba khara sa khara thak khara dum kai gyan ta de hay tare aduna so pandam nei se kari gum khara tawrom se haibe wakhalon mati leir se aduga khoi em si matang da life se khoi hek polok pa da gi ko polok pa da gi hay di means adum akhoi gi life se ima baba na pokpiram badagi khoi gi life se yam laira be mung da pom ba yawi kana gum kharana yam ina khon be mung da pom ba yawi but it doesn't matter haiba machi maru sung oi di haibani aina hatham janingi se akhoi na punchi da khone kari gum khara torok pa pam matam da ai di laira re ai di ina khon ba chani aduni da ne na masigi ka hay tare criticism ma sem ba ja isa mak sem ja ba masi di yam chakot ba ngona hai chakot ba ni hai tare aduna masi hoi ai ju han ba di just when I don't have any knowledge about lives, then I think I make an excuse like this. I excuse am same hai tare excuse am same hai I di line po men scam tong moroi gan khan ba mi ko pok yaw ga tare but risk that poor that hari ba like to nai mindset change to hai tare adu sida ne ko na like pa ba gi kana ba si lei hai smai do na ina school da tamuri para me am do di tam gi dai tare masigi punsi gi paras ado sina su hena maru oiram bai tare lari mem hairo matung da ju ai kem taw roi da kain khalle bi du di kem kana dre tare tamuri ba mahi mayam do adana risk that ported har ba lari si thengnaru bu da gi su life si katang change to ga tare wakhalon khu khan jai tare ai lai re oi re du da to ina smai excuse mam se mang ki bai tare adana thamjaningi ba point si di kaino har kan da just aina yam lai be bung am da pu tar ju aina kan honor ga di any hiram dini ko any hiram dini ke sukai de nang sei sak pu pam boy bi sana ba hiram da bu pam boy bi na tra entrepreneur boy bi na tra businessman am boy bi na tra athlete hai tare any hiram any field oi just no ba tawge na bu khang ga di khong ko tek tra ga di ngam ni hai tare loina das me be aduna khoi gi yam phajaba khoi ke nong khak lei korang khak lei mai madu khan ning jang ne na tham jam bani khang da ba yor ga su dum khang jen bi ro khang ba yor ga su dum ta bi ro ning sing boi na ko kai no har kan da akhoi lai na pok pasidi ai gi ral na te ha nang na lai na polok pasidi ne nang gi na ral na te ha adubu tawi ku masung akhoi na lai na shikiba nang na lai na shikiba sidi nang gi chopa nang gi punskin nang gi chopa naral ma ne ha so si kanana haiba no haiba do ma mayam na guys to biramo comment section da sin haiba ne na thabiramo so fare adoga di masi course lore matung da lasi masida akoi gi punsi sida ne taseng na panama ma di thamse aina habjaring bje da sigi keno sida podcast da thamjaning si nangi panama haiba ma di leise ba seng har kan da kas masi ma tawronge haiba leiram mioi ga tawro maroi da ai kem gameta di kai tawdino khangdi haiba misak si kai pami haiba khangdi haina masagi pam bu khangje da ba siuma mi sing sing ga di nangi life magi lifestyle du nangi lifestyle du ga di asuke mate khenar kan he tare khukhan khan bu wakhan boi bi asuke mate khenar kan he adana thamjani ngi si padam leite ba mi mo ga di akoi punsi je pahing changi hing bu do oi ra se oi re ya e ningi je ana khar sa khar tak to bu di imai pa na pok pi ram gi mai asuke mate yam chaung ya le tare khar sa khar tak yam ya le ko aduna lain MABL wer game khara sana ra khara dum thak sar mama ba khara ngau tha ga punchi ji sini kaino ga ina khara wakhan ji sai tare sumaina khanto go leiba so misak su yawi
just haijaningisidi enjoyment to tawroi sai habdi natte enjoyment su yaw se toigum sung ai panam haibadu mati dum thamse madu thamleba matung hor enjoyment dum tawro life se chatki se haitare thamjaning se aduna so phare yes ai yoiba kaino dagine ai yoiba experience dagine seng na kanda ai su akhoi career haitare aina hayeng wai tung koina chatkadab lambi sigi matang da suki mating ngaw haitare karma lambi da chatkadoi no haibe jeju suki matik samam nei gyan ta gi deu toigi masung aina sung khan baje lepte haitare khan baje sum sum lepak taba class 6 phawde dum torom de hauri se class 7 8 gi dum haure habi ai maru ina swai dagi ada swai gi dum horok pas dagi di hanjan sum khalak po wakhalo je sum khalak pa dagi di senak an ai ju mayek seng ma ka haure haitare ahan badari mayek asuki matik sum sing di amaju pami gyan ta di still hokju phawda pa chamam nari haitare ai panam clear oidri toyung masung ko leptabado aina suma lepkidabado number mo kanda di khara adu mayek sing bahuri ha adana aina haijani ngi si marup sing panam leite adu togde da togde haibadu ma phare leirasanu ka sukai deba panam chamam na bo khotpa leirasanu tobuda bo koi khanba lekum se khanbadu leptraga de dum tamatam na magi lambi se khongmu thangjalaga de dum uri haitare so this is my life's experience so phare makhata ba ai lakjage punshi sigi koigi khwaidagi chawba asset che punshi sigi khwaidagi chawba biggest asset chi kari no ha so ai thamjani se punshi gi matang sida loina ngasigi podcast series di samjala age ko me adana masida pulap haidi punshi sigi oina masigi matang da haitare tamgada ba maroi ba khara dunia ba in thamjani se adana hajina thamjar ka do se life's biggest asset ha punshi da khwaidagi chawba aigi hayengwai haitare ne tungshin bada suki mata kana raga da ai asset ne ai biggest asset ne ngasi thamjar ka toisi so masida aina thamjani se ai point ahum kak thamjage ahan ba ani suba ahum suba haina thamjage aduga mohoi yes ai se hoi ai tang chamam na ram ko le ai podcast ka ka no je sem research to mo to I wada tang chamam nang re oh okay yes so aina sengna kan da podcast gi research iba matam da kitanga soibang khon laigre aduna I samam na bane so aina su thamjani se life's biggest asset hairiba sida ai thamjar ka de point se maroina ahum ga thamjage ko life's biggest asset se punshi gi khwaidagi chawba ai biggest asset ahum ga thamjage masigi matung dana ai point ang khalak sage life si lor matung da mathangi point la matung da mathangi point ma lang la ga loisan jagi ngasi podcast so ina belief to bada ngasi podcast kitang so sang da ba male sang hai dana kana da badi to ro ina khalle ai ka ina khanje bada ko ina research to jaki bada so kimati kana ga ne khalle ai lari ke amadi dum thijan jara ga tak di ngasa hape hai tari ngasi podcast da di and so that real life ki ai experience so dum thamba bane ai tari sei tra tro shuru ba faus da thing na ki life experience do sis sei yam bagi stand in ngais so pare la se life's ki biggest asset han badalai se matam mai bane akhang bu jawi khang da bu jawi hoi phare khang ga su phare khang dra ga su phare adum tarab ni da tar sai tar so matam sisu ne amon halaroi da bane matam sidane ko na chat je khoi punchi su chali se matam haiba sidane ko na chali bu journey se adana matam haiba sidai amu ga na halak laroi sisu unreturnable journey ne amuk chali ba khong chachi amuk thang kana chaki badi yai to yum jung hauji ka hokkiba matam se hauji ui be matam je haukhra matung da di amu halake habadi ngam moi ai tari ngam dai tari so miyoi ba khuding da pungkun mari noi lei pungkun mari lei sida karam na season age haibagi matungina ai je punchi je change la ka to ni ai tari aina mai pak pa ma misak moi re haire star so aina matam kamain sina gi haibi sida ju oi ri ai tari adana matam khwai da ki haina sina ba haiba misak sing na su mai pak pa ngambani haibagi khoi gi ka ai tari ne posak si masigi point je thamba myam yauri so masi ju podcast when semba ya bajani koi mat hoi according to the kaya tare wakhalon ni matungina akoi se tongan ma mi begi wakhalon matungina hingdingi punsi se ko adubu toigu masung 24 hours da aina pami be hiram duga mari lena da ba thabak aga to le radi kaya tare ai panam du di bhangmani ngamaroi so pare si koi thogum se hosi haningi se 24 hour ai noi khodu se le toigu masung masi kamaina season ari ge habiru gi matungina nang nuti dum film yengi matamanga lebra anatraga nang kari makhara bu thijalaga dum tama chakibra anatraga kamai tori na manaba dum wathi wari ngang matam sengibra churu katak yu gar ngau khar ngami tam indraga doibra kamai to we habidu maka pona nang pochi dum oirani so ina record lobagi matam se loiraga le me sobi bi ade so thamjaningi se de chahi tara ama kun ama yamna shangna kana gu makhara yamna kari gu hirama ma research tawraga dum sala khiba misaktu na magi next 7 to next to
3 to 4 years haijaba tare maduda lakadaba evolution magi changes to asukimati khenagani ado kanago makharana khoi ngasi dum jwar ka sanare harasu yuru chu khata keno khata aju thak thak tana enjoyment hai dana lang phang dana ngaur ga dum chatkiba misak tu ga magi chehi tara mi kun mi matung da where kadaba changes magi evolution ga ngasai hai ba misak tu ga dia sukimati khenagani tare ani gi misak ani gi difference so dana khanbiro ninabiro just time is also one of the unreturnable journey so let's think something about it ngang nakani sei saksali so hantak kisdi Pana chahi yam gera yam oyera masa makta direct thengna ji bawbada khangan da pot amne ai tare masi kai no har kan de just punchige khwai de chawbe asian am khangni hell lives hoi haksang section bai base ta seng har kan da masi di akoi haksang da anaba ma hek lak chinge myoi base khangan da ai tare ai samak ta su khong ham de dringe ai ji khangak te sis wari do yam kan ta ai gon da thokan ba ai khoi laina am har da khong ham da jam to ga le bai se go ando sumaina ai suma kai ai tare ne sumaina thingnerba ka da gyan tajre hai tare masigi maru oibas aduna nungtigi ls yamdraba da pungai ma tong orga su just punga ma to orga su hai tare exercise khara khara tawraga chat khiba hai tare push up ka tawdana pull up ka tawdana hai tare walking chain khaga tawraga chat khiba mioi jiga sungtok tawdana chat khiba mioi jiga chehi tara gi matung kun gi matung da asaki matik mai khena ba lai hai tare aduna chehi phana yam tar su na oi thoga leiba hai tare misak yam lai hai tare wakhalon se dum naurga leibagi hai tare so haksang se masida ina thamjaningi se maroina mentally su chinge physically su chinge kai hai tare ne physically khatang pharaga mentally phattaga di madudi kanadre hai tare amthi kanadre masamu pharaga koi mai mu kai tare masamu phan godna tawrga jo wakhal yam pikpa misak lai hai tare so moina hingen bada aina khanjabada khangde moi puchida hingota mamaga di khangde doi masung moi hing ka doji apabrum dadi khalaga hingtra di kari yai to je namsi tang pallaro je kan koi thokrani adana haijaning se just both mentally and physically ani se koi develop torga khagar chat ki sa so si de koi nang paisa le blai tabagi su kai mathau ta de ko haksang hai basi nang na phana paisa le tar su sungya ya ro sina bo patradi nang hingmanga moi doni adana so si paisa mem lebli tabagi nate yamdrabada miyoiba moina khoida hingambagi haitare leirambagi miyoiba moina leirambabnina at is yamdrabada nongmada punga ama tongarasu punga ama tongarasu just akoi exercise khaga tose adaga bot mentally ni ko mentally har kanda khoi gi se meditation to bosu yai isai aingma ma tharaga nakana natraga yam pitch oiba mafam ma cheka use oyana khongbaga taraga ngaktang wakhal si khoi gi technique mayam leredana adu youtube tu sum phangmani admai tawdana haitare mentally shudum tobe yai so both mentally and physically let's develop something haibane thamjani se ko so mathang da ahum subada akhoi punshigi khwaidagi lives ki biggest asset che lives ki biggest asset shi kari no har kan da ahum suba thamjani se ina knowledge sabe se basida ina thamjani ki knowledge se sengna kan da ka tare askymatic punshida maroi bam khakne siru samana na ai ngai thamjagi ba ngai dagi thamko do maina chehi ani chehi mapan chehi tara kunda chehi tara kunchida knowledge adum tanjalaga chatkhiba misak siga sungtan tanjandana adum enjoyment tor sakhiba misik askymatic khenani hai tare mai mos adana knowledge sike do kai kan masi nangna phaba phatta ba hai su masik makhada lakadone nangi wakhalon nangi sida nangi knowledge nangi nakok to yausari betugi matung ina hai tare nangna phaba phatta ba jisu dum lep to ne ara nangna ngasi khoi kamaini hingi kamaina hingi haidi wakhalon si kamaina khangaga khoi world si de hingi aduga nangna nungai ba nungai taba kai tare nangi punchi gi mai pak taba haiba mayam si ke doge kana just knowledge na khoi gi part omti kai tare masi gi part amadi dum yaur go lerne adana masi khoi gi kok si da ya kai tare punchi gi parayam tamjale gai sunglep lep tana sum tamjale gai singmadi helaka doni ko so haijani se knowledge is so quite so biggest asset amne hai tare aina paisa yam pai ba mi moi hai tar je jo oi gi hai tar ga de hai tare knowledge ya hana yaw tra di oi da bu hai tare lag kai hai nei daw ya dar mai pai loi adu to le da toi mai sa pada la mari ta tra khul loi no nang na phana krorom nei janu ko su kai te paisa yam nei janu hoi khangde masing thingam da gai legra di khangre adu di oi tho khangre adu di film da ga ya gadra adu na tab lak amale su tara le su manga le su kulere su nana kamai sesna ga doino haibugi knowledge to laitraga dine sengna hare kanda paisa du dum tumgini haba mangini haba adana nangi nungai bhai bu nga ki workani haba adana so knowledge su yam chawbon khangni aphaba taminge de phabo ore phatta taminge de phatta ore so sini thamjani se adura gadi fore I next point lage an mai life haiba masigi an ba point men be point jinga solution jari ani shuba men be point lai sina agi point si da tamdai ba adam khangni ko
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯇꯝꯍꯧꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯈꯦꯠꯅꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯤꯡꯉꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯄꯣꯏꯟꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯁꯨꯡꯆꯤꯡ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯗꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ mentality ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟ ꯅꯪꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯁꯣ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯗꯀꯥꯁꯁꯤꯗ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯃꯈꯛꯅꯤ ꯖꯦꯐ ꯀꯦꯂꯔꯁꯅ ꯏꯕ attitude is everything ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯄꯣꯏꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯝꯃꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ success begins in the mind ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯅ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯃꯤꯀꯨꯞꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯦ ꯁꯛꯁꯦꯁꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯗꯨ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯃ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯁꯤꯃ ꯐꯪꯒꯦ ꯃꯁꯤꯃ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯕꯗꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄꯅꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯤ ꯁꯣ ꯑꯩꯅ ꯊꯥꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯊꯥꯔ ꯑꯃ ꯅꯪꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯊꯥꯔ ꯑꯃꯨꯕꯁꯤ ꯅꯪꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯊꯧꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯅꯪ ꯎꯔꯛꯑꯔꯣꯏꯕ ꯐꯖꯅ ꯅꯪ ꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯊꯥꯔ ꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯅꯤ ꯅꯪ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯒꯅꯦꯕ ꯖꯁ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯨꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯛꯁꯦꯁ begins in the mind ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯣꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯣ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯈꯜꯂꯤꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯈꯜꯂꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤ ꯎꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪꯅ ꯀꯔꯝꯅ ꯈꯜꯂꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯄꯣꯟꯅ ꯅꯪꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯁꯤꯗ ꯍꯤꯡꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯅꯤꯀꯣ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯒ ꯍꯤꯡꯉꯤꯅꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇꯀꯣ ꯐꯝꯃꯒ ꯐꯖꯅ ꯃꯣꯟꯇꯥꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯈꯜꯂꯤꯅꯤꯀꯣ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯈꯨꯠꯄꯤꯒ ꯆꯤꯛꯇꯅꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯖꯁ ꯑꯩ ꯁꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅೋ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯑꯝꯇ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯤꯡꯉꯤꯅꯤꯀꯣꯅ ꯈꯜꯂꯝꯃꯦꯕ ꯕꯁ ꯖꯁ ꯑꯩꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯤꯇꯪ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯁꯣ ꯑꯩꯅ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯋꯥꯈꯜꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯁꯦꯡꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯑꯐꯥꯎꯕ ꯃꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯛꯑꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯣꯏꯊꯣꯛꯀꯨꯝꯁꯦ ꯁꯦꯡꯅ ꯑꯣꯀꯦ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄꯤꯕꯥꯔꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯤꯁꯤꯁꯨ ꯃꯃꯤꯡꯗꯨ ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯉꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯎꯒꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯑꯩ ꯀꯥꯎꯗꯦ ꯑꯣꯇꯣ ꯁꯖꯦꯁꯟꯅꯤ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯥꯎꯏ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯥꯎꯕꯗꯤ ꯀꯥꯎꯗꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯄꯤꯕꯥꯔꯦꯜꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯪꯕꯤꯗꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯆ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯌꯨꯇꯨꯕꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯇꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯇꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯂꯦꯁꯟꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯞꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯅ ꯊꯦꯡꯅꯈ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅꯕꯗꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯈꯛꯇꯅ ꯌꯥꯗꯦ ꯗꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯏꯑꯕ ꯗꯥꯏꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯐꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯁꯨ ꯐꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯐꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯣꯠꯁꯤꯡ ꯇꯝꯁꯤꯟꯕ ꯅꯩꯅꯅꯕ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯗ ꯊꯝꯃꯤꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯖꯁ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯕꯒꯨꯝꯅ ꯐꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯗꯥꯏꯠ ꯆꯥꯕꯒꯨꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯁꯨ ꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯐꯕ ꯅꯣꯂꯦꯖ ꯑꯐꯕ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯐꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯟꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯁꯣ ꯐꯔꯦ ꯁꯤꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯍꯣꯡꯍꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯟꯚꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯠꯇꯅ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯟꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯃ ꯎꯔꯦ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯃ ꯃꯤꯁꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗꯨ ꯎꯔ ꯁꯤꯗꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯎꯕꯤꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯥꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯜꯂꯛꯆꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯩꯁꯥ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤ ꯃꯆꯥꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯥ ꯇꯧꯋꯦ ꯀꯥꯏ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯊꯣꯠꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯄꯤꯛ ꯊꯟꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯊꯣꯠ ꯄꯜ ꯂꯩꯔꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯗꯅ ꯃꯤ ꯄꯥꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯀꯟꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯗꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚ ꯊꯣꯠ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯗꯤ guys my friends I would like to suggest you something very important that's let's convert such kind of the negative thoughts into the positive thoughts negative thoughts sing positive to on top of chang have adu positive to aina have natiko se aina haijabs nati kanda hoi aina budi hairi toigum sung khomse lei si tongan ba larik mayam sidagi pura matung thamjali nai tari aduna
Apaw author mayam ai ba mayam na su suggest story si kaino kanda punsida mai pakke hairadi akoi negative thought si positive to onthok ma haibam changi haibasne adana sumaina sum khaji onthok pa hairaba matungda ke to khair kanda just ai wakalon sum change story wakalon change story padagidi phana uri haibani da sangsar si adana malem haibisi gi wakalon sem bani ai sai thamjagi bedo so akoi ayama se problem am nei nagale She's negative thought niko. Negative thought is just about the positive the chatri. Negative never lies. I di pasayam pai de adi ilu tau de ada tau de kausali nakanda mo. So hojik thamjani si aina negative thought si kai do kamai na khan ge har kanda excuse mo ina haidari ai di line na po ome ai dis masi to bunga mo ai na ina khun badunga maroi natra laita po do nei naraga lei bai tare mi mai pa po do as ke ada laibu phara ba kai ne ta khal leba kai da ne chakhatri ba mindset amda leini mai do leiba budi adu tar sumaina excuse ma thiraga leiba negative thought rum naina leiba si phatte ha bi thamjani ngi se mi wanga na masai tabak ti tawtan yam kungi masi madi manipuri da ai dum chokthuk dum haiba ngamai tari yang kung ba moire masi madi manipuri da na ju kai ju han ju karai da soigri no gyan tadre masi para tam ba watli haiga doira just criticism makoi ni henjan mai tari am hena positive naina ba natab negative dum khal lei bai tari so if you want success then let's try to convert such kind of the negative thoughts into the positive thoughts. I am kusu thamjari. Adana mai pak na bohana matam da sas ahan bada kedo kha kanda imaginary have se am changi. Imaginary changi se aina panjare se wakhalon gi makha pole have gi damaka thamjari ni mentality have se masida thamjari ba point ji mari le ni have gi damaka thamjabani. Imaginary se yaudana ai mai pak pa si laoi have ni. Ai ahan bada wakhal dum sagatpam change mamang de thamjagi bani si point se hojik su iraga leme point se pare iru makhala si just ahan bada imaginary han change have ni wakhal sagatpa si maru oi have ni aina pamli bodo michi das tasing sangsang ubanga maba masidagi ai masi chahi gi jis mai tora masi chahi tarai matung dadi ai samaina oigani kaina tasing na mitaga sangsang ubanga maba and then tasing na hai se kainoi kana action ti mathana tam tam la kane lambi do the way hai tar kai to aina tagai kari to godagi have do lambi do di mathana tam tam sum la kane have yes imagination is more important than knowledge Albert Einstein thambiki ba yam phajaba quote am khangne imagination is na hena akoi leiriba loksing sidagi hena maru oi habne adam kari maru oi diba no haba do dum search to bira google da tibiro adum khangbiro just research ka tawjeba ko so aduna sini nangi ju bamna saba nangi dream haiba madi soidana leirum gane na khale aina khanjaba da mado goal o hela jeba nangi pana mo hela je nang goal o hela je madui da maktai hona ra jaba yarba So aina ngasai dagi ngang liba mayam se nang namuna khangle tare haire khanglabasu taseng na khanglabasu na yam yaroi da ba phiyong khak lei diba kaino ka nang phana khang ya ju yaroi diba kaino masi hek yaudra ba nang phana khangla ju yaroi du ne ba madri kaino hair kan da thamjarge madu de just aroi bada point number 3 the action ji yaudra ba everything is collapse loi loi puna mang loi duni ai nang saning ang siang khang asun koi kok ta knowledge mem lai tar ju thabak ontok pangam draba apply ma yaw draba das noi loi dai tari adana aroi begi point se action have is thamjarage so action have is matang dai laksake taseng na adom si knowledge yama leiba misaka mani haiboi targa su knowledge yama leiba misaka mani haiboi targa su kaidoba akoi si taseng na khangi ba knowledge to apply to draba action to ontok drab tardi kaim kana de ai tari aina khangi ba mayam si So nang si knowledge am lai le lawsi ko ado nang si action nam any thaba ma trok ma tam de ki de ba ado di kamaya do no ado nang koi chaw bo so ne madu ya roi so nang thaba ma sa ma phangna ba gi government thaba phanga ga nang gi pandam ni kai khalla ba tabi na nu ngasai de ngang jari myam si ai kari mu khara ngasai de wa na khanau ka ngang jari ji tabi dra ju ya re dai tok pi roi tari ado me wa khalon na te ba ko ni sin lai ji de Thus, ako si kariyo makara torom siya wa kalon doon ay thamja ba niya tari. Aduna action lobo matam da nang na thabak macha ma phangna ba gini khallaga tawtar di koi nga saring ngangi myam se tabi ro no to ko chai tari haina de tari nangum si koi koi nangum je koi akoi surrounding da haina de nangum dui wa kalon do le tari tok tho swai la kan wa aduna masine in thamja ningi si haini gi di seng na kariyo makara torom je sini ta punchi ji yam ta nga ne mo la ri khang ma punchi ji da nang na thabak macha ma gi khalle ga tari ya ro So malem jam chawe amuk tang bit sang pang tho yeng je ado ko dum khang kan ai tare nang na ne kadi gum ma to ba matam da ne ki ro gum je ba nang ga thabak tu to ba hokjan je ba confidence will follow you confidence dum inner kan ai tare
adana kari mo tok matam da ki ba tok thorse nang na kari mo khar tok pada mioi bana ne atop nang na bu hai bu leira ba aduga miyam hai bu leira ba miyam nang thabok to always pha hai bu hai gera phati hai bu hai gera any adum criticize tora ne ba oh sung le poroi tum tora ni miyam wang na ba is ana even koi isa mak na bo ngang na ba yauri bani adana so satra sing dai na thamjring ba tip sam khak lei madadi ai su satra mak ni ko isa mak se ai am moja gur tinati ai khongang se ai tai adana so akhoi se system na di akhoi hoji ki tammi ba school gi oi ba system sin di akhoi tammi ba mahi se apply tong na ba di yaw ba di na te ayam ba jam tang hai tai school khangde aina thingna kai hai du no aina ujarak pa thingna jarak pa da manipuri da oi ba system se khoi like tammi ba system se apply hai ba sima di da sing na dum yaw ri hai tai pangtum tammi khara pha le khara chiba pole dum hai le ko khangde hai tai kai sin du no je andan so akhoi na khanja bam chang hai tai system je khoi sem tok pangam da basina akhoi na ding amu da bani na hai tai akhoi na dum action se lobum changi apply to bum changi koi ti thibam changi lambi hai di sana wa chadra ga dikhar di war ni se punamak sori se akhoi na gyan ta da ba da gi ni ko so pare ni ko pasida action to bu matam hairaga action lo hairaga ipang pang na nang thabak to ro haibdi nate ko pang to tori pang pang na no khongban song so haibdi nate ba ana hui chikal le khang le du chingal ga nang chi alu so haib nate ba inu jani je ipang pang na action to haib nate ba just nang na khangli ba khara khalli ba khara do thabak oina pang tho ma chi to se action to ba gi pangal du lai shi haib ni da yar ba so action to pa matam da nangi punchi da step ama khong thangchil pa matam da nangi punchi gi matang da khongtang ko thangchil pa matam da ningun na bai ba ti sungai le bi ra no place always kai gi no aroi be da ne miyam do uga da ba se nangi success hai ba do adu ka ta ne so thank you everyone, see you later ngasi ko na di matang swai da kaina ra se video se kitang sang bra di male pare matang ki episode ama da soi da ngai bi ra mo karamba topic to jike haibana sing adom na suggest to bining ba leiraga di comment section da dum drop to biramo ayo no yengjage aduga madu ki topic tu matang da research to jara matung da semjarake podcast so pare everyone, see you later and thank you so much everyone.